Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nang sumangbay iti programa? Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapagkablawag itirembag ng bigat ng mga oras ng mga aldaw na kaya aming sa kapada. Ganda padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Efren nga napoluan iti Happy Birthday. Ti title ti pagkasalitaan tayo kit Happy Birthday. Anat pa napakainaigan na ti pagkasalitaan ni Efren na iti na awam tuyo na Happy Birthday ko na na hamon Happy Birthday tuyo. Dito'y balikas nga happy birthday. Meaning, orawang tuyo na, doon pag mag happy birthday, tuyo. Daman tuyo na munuawan, tuyo. Masida nga tuyo. Ngayon talaga kablawam ti happy birthday. Di ba? And pakishare your program at ikabsat, share. Ha? Hindi yun, rugyan, pamagam dati surat, gabutan eh. Ano oras tayo? Alas 7:55 Olin na alagalas 9 te siguro malpas. Taya, di ba? Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitahan, ni pagayam tayong Efren, nga napoluan ti happy birthday. Dear Manong Nemi, nakararagsak kami manen nga nagsinara kin Elsa nga girlfriend ko Manong Nemi today ta nga malem. Kas iti dati ngayon kam papapanan nga restaurant. Dito'y kami nga ag-dinner. Naisang sangan deding aldaw Manong Nemi agsipud ta nagatanggon. Ti sagsaga na akin inururnungak nga wedding ring para ti panagkalay sami. Uwen Manong. Uwen. Agpropose akon. Kadadang nga nakasagana ti wedding ring Manong Nemi nga inururnungak nga para ito sa ranmi iti panagkalay sa amin. Nagamam mo kam idi Manong Nemi kini Elsa idi agpadpada kampay lang basbasa iti college. Wen, taga-probinsya kami. Agpadpada nga probinsya tinagapuan mi iso na lang saan kami nga agpadpada iti ili. Ngem agkarubak ti ili da ken ti ili mi. Kitam nagkaruba pa ti paga lugar mi ngimiti pa lang mit syudad tinagamamuan mi Manong. Agpadpada kami nga sa working student. Agubra kam ti Rabi, agbasa kami ti Aldaw, kuno saan ket agubra kam ti Rabi ay agbasa kam iti Rabi, kada agubra kam ti Aldaw. Sun sa Lisoy ha.
Nabibiya ken kuana manong name ita kompleto dagiti naganak ken kuana ken kakapsat na. Ngem siya ulila ka demang naida kidi ti sidong ti uliteg ko iti probinsya ken kana nga naggraduarak iti high school. Iti naggraduarak kon ti high school manong imaya kon dito syudad tapno agtrabaho ken mangituloy ti panagbasa. Ininot manong name nga na develop tirik na titunggal may sagata kami aging nga nagturpos kami iti college kad naadan kami mat nga dagos iti trabaho. Adan nagkinaawatan di puso mi manong name di agtrabaho kami. Kat siyempre nagurnong kami, nagsagana kami para iti income panagkalisa. Agasem 3 years manong name nga gaububra kami. Kanyak manong name kasi siya klaeng awan matipapaw itak. Sot ka po ng nakaornungak. Irinto, tani Elsa manong name kadi papawitan na, di kakapsat na, uno naganak ken kuha na adag basbasa pa lang kakapsat na. Iti restoran ngayon mi manong name madama kami nga nagpimirianda kadi di malpas min. Nagparinto mga kunito sang maran na. Will you marry me? Hala! Friend, di ba ibaga kang ka, kada sorpresa kang ka. Panawanan, 3 years nang nagtatrabaho. Abay, saan nakabala palubusan na kini parents mo, kasartan? Saman, nagraduaran na pagbasaek. Very good. Awan nga ro din di ba kay parit ka nata? Isa ka nata ka na yung bag. Okay. Tumakbir ka nga ro din, dahil ulit nagmirianda. Yes. Naging ka manong name nga nadlaw ko, kan nadlaw mi. Ti may nga bakit manong name nga adda iti abay mi. Okay. Duala de pa manong name iti diferensya kat nalawag nga makita mi suna. Hag may mesa. O mala nang kuyog kang kuhana. Nakunak manong name. Tapiksaman pa lang, hamat pala senior citizen, tilangana. Ngayon kitang tilangan ti bakit. Kaliday. Sabi kita, siyempre, niladay ka pa ito may mesa. Naging ka manong name nga da inrowar na yung parabaw na itilamisaan nga basit nga box. Linuktan nata nga box kad nakita mi. Basit nga cake. Uy, cake. Ito nagkalan natin kandela manong name sa nasinindihan. Hindi ko agkantan nga isisuna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Piman. Ag birthday nga isuna. Nakunak man ng name kat nangagmet na Elsa. Kura ka. Danggayan ta. O doble na tagkanta. Ba siguro mapnek. So nga dinuble na tagkanta. Sabayan ta. Kung sa data mo tagkanta. Kinuna ni Elsa manong name kat kasta nga rod tinaramid mi. Nag-duet kami nga nagkanta di happy birthday. Kabayatan nga palpalakpak kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saan kami nagpalakpak? Happy birthday, Nana. Kimita lang ka na kami, manong. Di pa imisem. Ni happy nga ta. Sweetheart, ano nga tanong? I-request nga pagabayan na tilamisaan na tilamisaan ta. Mayroon siguro. O sige, payapayag di waiter. Ta-request ta. Kani paabay ta tilamisaan ta. Kadoblyan na ta gorder tapno danggayan ta isuna. Ramanan ta di cake na. Kasta nga rod manong naimi, tinaramid mi. Nana, mabalinti, makijoin ka. Ag may mesa ka nga na eh.
sa birthday mo pa eh. So nga, mabaling ka di? Iso ni Elsa, no biyak, siyakmat niya, a friend. Nagtung edlaheng manong naimi. Kalpasan na, imabay kami mata nga nagtugaw nga nag-order kami nga balbaliw. Sabi nga, may sa kayo nana. Ang nagaham tinagan nyo? Ay, siyak ni nalayo nga, Eva. Eva, happy birthday na Eva. Saan nga siyak tag-birthday? Sino nga rod? Ti anak ko. Daddy Marco. Ha? Daddy Marco, nga anak ko. Tag-birthday. Basta tag-birthday, iti na ito nga restaurant nga umayan. Lumatang aktibasin nga cake. Sako kantaan, ti anak ko. Paborito na namin dito nga restaurant. Dahil di si bibiyag palaing. Dito kami nga umumay ag dinner. Wano, mang celebrar ti birthday na. Kaduwag ta na. Kaduwami ti asawak. Natay gaya man. Marot taon ni dinatay nana. Ubing pay. Agtawag laing iti lima. Makayayong ubing. Nakabibibo. Nabayagan, nana? Kasadar mo, siguro? No si bibiyag kumara ni Marco. Kasta ka kumantikat kataeng mo. 25 kun. Uwain. Dahil ito may ka-25 kapag nag-birthday ni Marco. Kataeng mo anak ko. Ganda nga rin asawa yo. Abay nga sa inyo kinadwa. No 5 palit taon idin ni Marco. Sang ka di nga nanayunan mo no? Hang ka di nga nag-adi? Nagwingi-wing manong. Nakalidliday nga bakit? Basta gayam, nana. Dati, sa lusod ko, sa doon itantayan ti asawa yo. Awanin. Tamom. Pinabasol ko namin pinsan di bagi, di pa nakatay tanak ko. Kat saan lang siya, tinipabasol. Saan lang siya, tinang pabasol di bagi. No di kat pa'y, dadat ng gurguraan, ti asawak ka niya. Basta gayam. Ada kam idi nga dua. Iti balay mi. Nga ka mo, nga nakalugat ti gate. Kitirimuar ni Marco. Naban na ayam kadaginipada ng ubing. Iti karoba mi. Iti tagawid. Iti panagdalyasat na iti kalsada. Nadungpar. My God. Dinungpar na kalatrak. Kinuorla na ipurwak na anak ko. Nga orala na iparparosisi ti utak na. Kapag na burak ti ulo na. Apo na yung nakamamis nga pamatay na na. O nga ron. Katsak ti binabasol ti asawa. Kapag katsak inaywanan. Naman po di awalin ni Marco. Kasi na dyan akong amutag biyag. Diyak pulos makapag-recover. Diyak pulos makapag-move on. Ang aring na si Minan ti kararuak iti physical abagi. Kat si Muro taki ni Marco. Yung sabad ka namin pinsan na makadalo nagtayan na. Tegaw gawid na ti physical kabagi. Ang ro na lang ro din iti panawan na ti asawa.
Basta pabasulin na sana ka makapag-recover. Ikaw na nga awanin tinapatig sa balikan niya no sa ti anak ko. Napanidya abroad. Naging nga na damag kulahingan. Ngadan sa bali nga pamilya na. Nagtultulo hindi pa nagbaybaysak. Nagmaymaysakit yung nagtibalay ko. Sa jayak lata, himbagda, ada pamastrekak, ada imbati ti asawak nga papaupaak nga apartment. Kaya binulan nga makaawat na kiti pag-upaan da. So natin pangalalang ti pagbiag ko. Basta kayo. Pasensya kayo. No. Nairaman kayo man nga nagladingit, kaputi ladingit ti biyag ko. Okay lang, nana. Abi nga kami nga saan kayo makabubuan. Kat ni, almost 20 years ago. Uwan nga rod. Doon nga dekada. Nakastoyak latang. Agyaman ta, kan kadua endak. Amuyo, kasla italang nga, amukti, umisa makastoy, numampagluluwag. Okay lang na, gatuin, makatulong kami at least. Sige, dublihan tayo nga kantaan ni Marco. Kani, naidip na kandela itang sinandyan nyo. Balbali yung sinandyan nyo, takantaan tayo. Sige, sinjak ta kandela. Danggayan dak nga kanta. Iti happy birthday. Sige. Happy birthday, Marco. Happy birthday, Marco. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Marco. Nag-wish manong name ni Nana Eva numambesang isot nag-birthday tanagkidem anagkararag. Kalpasan na pinuyutan ng tisindi di kandela. Mabalin. Makanta yun. Orita damat na natin balbalin in orderyo. Amo ka napsog kayo nang kahit yung adaggayan na kinagyaman na. Nabayagan nga, umuumayag dito rin basta birthday ni Marco. Ngamit lang nga, adakas ka na kayo nga, imay nangandingay kanya. Kinagyaman na ka na kayo. Efren, Elsa, sige, makanta yun, ramanan nyo ti cake. Cake, katapong kamaragsakan ni Marco. Asana ko nga asana kag susulong nga mang celebrar iti birthday na. Kabayatan manong nami tinapaot ng kam panangan, panagsasarita. Naistorya mi met kanina na Eva manong nami ti may panggap ka na kami. Nga siyak nga uli lang ademang imayak dito syudad tapno ituloy ko tayo nagbasak nagbalina nga working student. Dito yung matanagam amo mi kina Elsa nga working student met. Kaya nga na ibagami manong nami iti plano mi aba nagkalaysa. Good luck ka na kayo. Inod to iti magkalasaan ngayon kapilitan nga sadya probinsya. Sadya probinsya nana. Iti probinsya mi, kabatagbat pa ti probinsya, agaba iti ilimi. Siyempre, kapata siya tilalakyan, iti lugar mi iti pakaangayan ti kalaysa. Indun ka ibagayo at mga nakak ti kasar. Akat agaman kami ninang. Alawin, ibagayo na indun ka taigarigatak ti umatendar, pabarak matagbakasyon. Ay sus. Himbag din tanam amo kayo anak ko. Tano saan? Ay la. Restaurant, balay. Katsa ko sa akla umay dito restaurant ng birthday. Di anak ko, di kad makatawin nga daklat di balay. Umay milat ay dandanon di kiti tenant ko. O di kitay agkas kasera iti apartment nga. Pag nga upahaan da, papaupaak. Umay damit lat ay danon sa di balay. Paupa di binulan. Dadya warak no may busalak ka na kiti ka sa pulak ng aggroserya. Ito lang,
balay groceria, balay restaurant, kasta kang birthday ti anak ko. Natulag nga ron ti kalay sami kini Elsa manunaymi napakaamok da Tioholio nga iti balay da manunaymi ti pagtarosan mi kini Elsa. Nagbakasyon kami nga ron manunaymi ket umaymin to alaen ti bakot nininang inton talaga nga may seten ti amin. Nagtaros kami manunaymi ti balay dato Uncle Julio. Kel, natutagbaling nga manugang yo, ni Elsa. Oh, talagang bagay kayo ha. Alat naglukanan nyo. Abot ada bukod ko nga kotse. Opo, lahin, dito anak ko ito yun ta. Asino ka la idi, nauli lang ka adema nga kakaasing ha. Itinapang kanita syudad sa Manila. Ito yung karigatam tinagbasa po. Talagang nakasaysayan ka, nakagagagat ka, friend. Ato dita, kita anak nga kabailan mat, kita nag-anak, amang pabasa ka, kita anak da. Ngayon, saan dapat nga makapagbasa ta? Awan ti interest da. Ay, kat ni Elsa, patagmat lang student, working student. Agdadmat lang, di ka bang ibang tinga ili, Uncle. So, nga kalpasan nito'y, mapagkamtumat sa jay balay da, tapos nikas tagad matulag inton kaano ti, nagtutulag tayo para iti kalaysa. Nakit gamot awan naganag kang, adi siya ti mangibagikan ka. Balo manong name ni Uncle Julio. So ako naktinakam ko naman pa'y ninang mi manong name ni ninang Eva. Sunto na tumakdir ng may kadwa nga inak, ten uncle is tumaten ti amak. Hindi pa nagkalay sa amin. Iti probinsya tinakaangay na manong name sa anak na nagsulit nga napanangalan ng sundo kini Ninang Eva. Ninang, uy, sabi nga siksika. Nagbatin ni Elsa. Iti probinsya. Umaygan na lahin na sunduan ng tapno at endara mo lang tikalay sa amin kini Elsa. Agad dapat lang sa mga anak nga rod. Saan kaila basta mga anak, Ninang. Dakay pa iti kaduan Uncle ko Julio, ang mga bay kanyak. Sikat ti panakainak, ni mat Uncle ti panakamak. Ay, kat pakidayaw ako na yung anak, no? May karkariga kasta. Ay na, kitam kadlangan niya. Kasla si bibiyag de di Marco. Kasla si bibiyag ko na yun. Kasla si ka ni Marco. Ang na ibilang dag nga budnong anak, apagit di nga saan, di ibilang kay matapod nga ina, saan laeng nga ninang, no di gata ina. No pa'y amo manong nemi ni Ninang Eva ti umisem ngem kasla adda nga adda pa'y lang iti likudan de iti matana iti liday. Talaga nga sakitan na launay tinakam na iti kaawan iti kakaiso ng anak na. Nga isupay tinapabasol. Nga rin datiga po na nawapay ginura ti asawa na kanisukat na iti sa bahali nga pamilya. Nagguyog kang mga road nga nagawid iti probinsya, manong name kat nagtaros kami siyempre iti balay da Uncle Julio. Inya mamok manong name ni Nana, ni Ninang Eva, inistoryak no kasanong nga nag-aamu kami. Kani dumtengan manong name ni neta nga kaldawan, ti kalay sami, kani Elsa, iti simbangan iti ilimi. Nakaragraksak kami manong name iti agbalin nga sawak. Hoy, naragsak med Uncle Julio, kinininang Eva, iti panangabay da kaniya. Huwain manong nemi natungpalen, tinararapaap ko, inararapaap mi. Kalpasan ti manong atawen, iti relasyon mi, kan manong atawen nga nagtrabaho kami nga nagurnong. Kabayatan manong nemi, iti reception, imasdeg, ni Uncle Julio kanya. Hey friend, Uncle, ano ko rin ti plano nyo pag naidan nyo ngay? Kagsubli kam sa syudad at isa diyan ti trabaho mi ninong. Ay, ninong, Uncle. Di kad, adamatan upaak sa diyan nga balay. Gabot agasawa kami, panawanan ni Elsa, job upahan na, tagtipon kami, di kad makamenos kami.
Kaya dapat lang tipon kayo, tag-asawa kayo karon din. Wanti planong mga ipatakder to iti balay mo dito probinsya. Jack tula mo, Uncle. Dito tula mo baka no. Makagatan kam to ti lote ditoy. Tamang ipatakder kami ti balay mi. Uno pagbakasyon mi, bahay bakasyonan. Kaya gaduin yung oras. Dati aganak tap no, naragrasak man lang no, adot anak. Una, Uncle. Si marunong name ni ng ebang imasadig. Di ka nagkukuyog to ito na nako nga agsubli di syudad. Wala na nang. Ito na no. Dua pa nga aldaw. Manipot din itong bigat sa tayo pamanila. Abay, adda na panahon nyo, di balayo nga kadanagan nyo. Mat kadi ata, ada jay tarakin ko nga pusa. O no, saan ko pakanan, agbiag madlat tata. Adumat ti karuba nga mapanapagkalungan. Mat karon ti aso, atarakin ko. Mat ti manok. Sisyak, da jay la pusa ti kaduwak. Nakarig na sisyak. Umay kay tumat sa balay. Ada bang panunutek? Tapno iso pa nga mamamenasyo. Di ka bilang arot umay agyan sa balay. Ninang nakababain met. Ano ka nakababain? Di yu ka di kayat nga da kaduwa. Saan ka di nga ti panagam-amu tayo kat agmay maysa, kat gabot agmay maysa, itilamisaan, dinanggayan da. Katrim magsaka. Inanadak pa nga ninang. Nga, nanumulaing matiregalok ka na kayo. Ninang, tinapatig ka na daka. Sungod ako na, tapno matulungan kayo, ken matulungan dakwet. O, saan ka di? Matulungan dak tapno sa anak nga agmay-maysa. Matulungan kayo may tapno saan kayo unang nagastos iti pagkasiraan. Di agyan kayo nga libre ti balay. O, ano anak ba ko ng sweetheart? Nakapimbindas nga singasing sweetheart. Matulungan na ta, matulungan tamat ni Ninang. Santon nga agmay-maysa. Kat kasapulan at kadwana. Sige, Ninang. Approve, Ninang. Thank you, Ninang. Kasta nga rod tinapasamak manong nami kad iti makadanon kami ti balayda. Nagdakal Ninang. Tiyan niya. Ti balayo. Gagangay lang. At 5 nga kwarto. Ti bedroom, master bedroom. Sa 4 nga daduma pa yung kwarto, 3 nga para ko makadagiti anak mi. Dito kwarto mi nga gasawa. Kanti kaabay na iso dito kwarto ni Marco. Kahit ko nga pa idi ang ganakakpay ti oray 2 tapno at maukuparan ti 2 pa nga kwarto kadata may kapat nga kwarto. Akat may 5 ko na yo Ninang. Dati may 5 istiwa ko na nga guest room. Yung panakalen. Di ka kasi kang daldalos. Sumat ti pa nag-exercise ko na. Ang bali Ninang. Taada kami nga mang tulong kang nga mang dalos iti balayo. Kani, edyo nabaybayan ti hardin. Kaya nabaybayan ti aglawlaw. Napalawlawan ti alad ka nagpindas. No mapapindas. Ken ko Ninang, may singasing ko. Kinunak manong, masapo lang mapintaan. Tapnog balin nga, kasla ka barbaro. Boom! Di ba? Ti balay, ti uneg, ken ti ruwar, ken kastamat na dito alad. Anam ako na yun Ninang. Dakam nga kasama taggastos. Agad nagsayahat, unay na. Nakapimpinas na kasla tayo sa alin nga balay, tinaliday unay nga. Ibagapay din na dikit na duma dito ya karoba ming asla kaluwag bagtit. Ba't Ninang? Ngayon, ang nadaduma kat asla kasi dito pang baliang tibagi. Ngawan ti Sir Bibi ni biyag kanya. Tilang yung kalkalik kumakit no kasi nga madanunan ti pa nag-birthday ti anak ko.
Mapanak ka na dyan nga restaurant nga nagamamuan tayo. Kayat ko, nga itultuloy na ita. Basta dumteng ti pa nag-birthday ti anak ko, ijay restaurant tayo nga nagkikita sa diyang celebraran tayo. Approve din nang, no problem. Open at home. Aramidan nyo tinamnamain nyo nga nasya at para kada kayo, kan para kada tayo. Manong naming dakkelanam ay mi tasang kaming ngagkas kaserangem. Na kami na, siyempre tagbayad ka ng bills, kuryente, danom. Kaya talaga nga, ti ornong ko manong naming adaduma kat impang ko nito panaka-repaint. Manong naming ti balay. Kaya di malpas. Opo, kat kami mat iti party Nagpa-party kami mat manong naming nga nairanamot manong nga birthday ti asawa. Nagayab kami met manong nemi kadagiti amamomi ka opisinaan mi. Kad nakaragragsak kami manong nemi today di nga panangangay mi ti party kad birthday ti asawa. Okay. Kad makita mi manong nemi ti ragsak ni Ninang Eva. Nanay, kung na yulatang kanyak, saan nga ninang? As-asudig no nanay. Takas sa ti awag kanyak, dahil Marco. Hindi, nanay nga ro din. Nanay. Ala, tayo tumitin mo nga regalo kaya pa nag-birthday mo, Elsa. Nagyaman nanay. O, saan ko malatan? Ama, bigla nga rin man niya, nga rin magsak na ito nga balay. Sibo di adda kayo. Kaya saan ako mga na ito nga balay, tirin man niya, rin magsak. Nanay, no saan nga na kayo, mitlang. Kito man na. Saan ka ro din nagmay-may sa? Adda kayo. Kanada kayo nga mga sikason to kanya into na siya ti matay. Saan yung nga pampanunutan ti patay? Adayo pa'y nay. Agapo ko kayo pa'y. Data nga ron ti bagak ko na kayo, agalisto kayo Tapno ti kasta kita dayuhanak nga apo ko. Imbi lang kayo matan nga anak. So nga, dagit anak yo, agbalin matan nga apo ko. Kasta nga ron tinapasamak manong uhen. Awanin to problema pa iti pagganan, talibre, kanapintas pa manong. Napintas pa ito location na. Kaslakam na kajakpat manong nemi ng gasawa. Awa mati problema kada kita magastos, manong nemi tagbadpata kami mat nga gubra, agtrabaho. Kahit na kami maakamon ti amin sa siyempre, adamat binulan nga wawaten ni Nanay Eva, iti papaupapan na ang apartment. 6 doors manong nemi, panakilan ba ta? Aging ga manong nemi nga dimtengen, tadadapay nga naragragsak. Gaputa, 2 nga tawan lang tibaot manong nemi, dagiti talo nga anak mi, kini Elsa, ni Efren Jr. Kastamatan manong nemi ni Lily, kini Dayan. Kaya nakaragragsak ni Nanay Eva manong nemi, nga iso itiya, mga ayuhan kadagiti anak mo. Siyempre, inipas nga ni Elsa ni June, hindi mabalin na nga panawan, tagsubli ti trabaho na, imbes nga mga lakam tiyaya, manong naming nagpresentar ni Nanay Eva. Kaya pa kung mga lakay pa lang, susulduan nyo katandaan. Baka saan nyo kabilan, ay, human. Hindi yung kadimadlaw nga, idi-adda kayon, kata. Kasla saan nga manaygunan, tatawan ko. Saan ka di nga tilangak kita, nagkompraryo di damo na kamakita, na ubingat, nga naranyak ti rupa ka na ragsakak. Madlaw mi nga ron, nay. Kaya maragragsakan kami mo, gusto nga akong pagkandanagan nyo. Siya tag-istimar dito balay, kaya sa mga iwan ka ni John, no adda kayo di trabaho. Naging ka nga nanayunan ni Lily, manon name iti adyan ni June. Kasla saan nga marigatan ni Nanay Eva manong. Kasla dagiti anak mi, dagiti apu ko na, timang mangted kang kuha na tiragtak and pigsa. Siya marunong pa ni Dayan, manong name
medyo marigatan ng bakit. Nay, taludan. Kukit na siyang pagdamit. Iso na lain ta. Tanya, kang kanayon lata, nga nakaregkap ti gate. Nga no kasta nga makapanaw kayon. Kas kang kanayon ko'y magbagakara kayo nga iregkap yun ti gate. Amoy matan ni John, naalikudag, nabangag. Ahorita nalawang ba dito yan? Halawlaw ti balay nga pagpulikusan na. Nga di kiti ubing o mararak ken kuana ket napimpinas pa no. Isuda ti umay dito itap no. Iti uneg ti solar nga gayayam da. Tsakayat nga maulit tinabasamak kani di Marco. Tsakayat nga mabaybayan nga nakalukat ti gate. Mawatan da kanay. Ket iti da ito nga balay. Iti nagayaman. Iti ni Marco. Iti aglawlaw. Nga kanidi nga gundaway nga. Naliwayak nga inrekap ti gate. Rimuar. Na panainarak. Dagiti. Pada nga ubing. Nga imbes ko mga. Dagiti ubing ti umay. Dumanon ken kuha nang saan. Isut na pan. Dimanon. Nice. Ano nga lagi pan pa'y? Yan tangat. Adun nga tawon tinapalabas. Dot apo ko yun. Uwen. Doon si bibiyag ko man di Marco at nag-asawa. Iti tawon na nga 25. At ako nga matatalong apo ko. Di ba ko na yung kanya? Nakaslas siya di Marco. Una anak. Sikatin Ted ni Apo Diyos nga sukat ti anak ko. Sikatin ang parparagsak kanyak da kayo. Siga ni Elsa, can of course di kitalo nga anak yung apo ko. Ay na, kunak lanusanan nga mapasamak pa nga marignak tiragsak kakastoy. Kunak no agtultuloy idin nga, matayak gapo iti kinaliday ko. Awan idi manong name iti simsim ken wano timtimteng nga nyaman na problema. No ba kaya damat digiti kundaway nga saan may pagkinawatan ti asawak ngam kagangay lang data. Normal karigiti agasawa. Nga no daman rumso nga problema manong name sa aming nga pabigaten sulbaran mga dagos. Nalaing kami may tamang disiplina karigiti anak mi manong name sa alangada kami. Di mamagbaga kadakwada no digita ni Nanay Eva, ni Lula da, nga naglaing nga mga iwan, pangistimar, mamagbaga kadakwana. Naging nga simbrekdan nga papada manong nemi, iti panagbasa da elementarya, at iti ni June, iti high school manong nemi, iti madlaw mi. Andan samatan ananayan ni Nanay Elsa. Ha? Nanay Eva ko naman. At dan samutin ananayan ni Nanay. Kama, Elsa, kunak. Naklano siya tinanay mo tayo. Pagkat ka tayo naklayang sweetheart. Ito no, bakasyon. Pakita tayo doktor. Awangkas man tayo doktor ti mangibagano. Siyempre, bakit ni Sona? Monotawan na idinaamamuta. Sani? 14 years old din. Ni June. Kwenta amlatan. Marot na inayon. Sige. Kasarito takarod. Yung sigasing may manong na yung parang pa-check up na. Sanda ka pa kadanagan. Tila idaw-dawat ko. Kat sanda ka may bayaan. Talagang sanda ka may bayaan, Nay. Gabot ay bilang da ka nga pudno nga ina. Pudno nga lula di kita anak mi. Kahit no mabalin, itultuloy ta kumahatag datangkay. Awang kumatis subing na karatayo. Amuyo, hindi pala kahit kumamatindagin na. Tama pagkundanunan ti anak ko, iti nagkaisabihan. Tawanan sa sarbitibiyak kanya, awanan ti anak ko, awanan ti asawa. Ididumteng kayo na ikanak sa baling anamnama.
Kadagyaman ka na kayo. Nakapapaot, ti panangipayo kanyak tiraksa. Na di ba nagmaymasak, kat nagbalimbat lang adu tayo. Nagbaling at daanak iti pamilya. Gabot tada kayo ti kapamilya. Kat noan yaman, tinaikad din nga pagpatingkaan, tinaitad nga oras ko. Naragsaka ka matay. Naragsaka nga pakada ka na kayo. Nagpadoktor man manunemi ni nanay ngem talaga nga pante ko natayo no anya tiniirit na ikadeng nga pagpatikkan ti piyag na. Naidalit manunemi iti makalawas. Dagiti anak ko, anak mi. Makita mi ida manunemi iti kinaliday da. Mamang mangig ko adakwada. Lola, saan na kami nga panawa na? Agpaimbag ka, Lola. Lola, agpaimbag ka. Loan niya itinigad din anak ko, apo ko. Kinisok, di mapasama. Pagyamanag pagin diyata. Saan nga bigla, edi panang-panaw ko ka na kayo. No, dikit. Makasasarita na kay pahay, tinapaot. Sakbay nga may pinsan, nga ikadem ko tibiyak ko. Agsingsingpad kayo, John, Lily, Dayan, agananad kayo. Agsingsingpad kayo, ahon sa baling aramidan nyo, na di mangipas nagtipanagbasa. Kaya nagbaling ka nga na siya at itipata yung tao. Napakumbaba, kang rulanti amin, nagbuteng ka kinapo Diyos. Kaya't nangasawan nung agbuteng ka kinapo Diyos, mabuteng kayong agaramid, itasanga na siya at kakontra itibilin na. Singsingpit kayo, apo ko. Kastamat manong name iti bagbaganan no kwano da kami kini Elsa nga gasawa, iti makisalsalita kay kuana. Agbaut pa iti biyagyo, nay. Ano sabi na kita na bilig nga agasyo, maintenansyo? Sana kon ka makadakter. Sana kon ka makabangon. Kakaasi kay pa na mga sistemar kanyak. Aramidin iti amin na panagsalbi, nay. Nakaragdakil man tinitulong nyo ka na kami. Saan nyo nga baybayan, di kita anak yo? Ikan nyo idatinaran niya ka masakbayan da. Ken, ibatik ka na kayo. Dito yung balay. Nay, awang ka rin tagriri? Di kita sila nga kabagyan nyo. Kaano pa nga din may si marungkar kanya kakabagyan. Baka no, bigla nga, adag parang. No, bigla mo nga awang kayo. Adot kakastakit. So nga, awan ti pagdalagan nyo. Nakasarita ko ang abogado. Awan ti sabali, nga magtawid iti house and lot. Nga impundar ko, una impundar mi, iti asawa. Nasanga na kayo. Kastamat din di apartment, nga papaupahan tayo. Ibiling kong ti abogado just in case nga awanak ton dito nasa anak ton ngumangangis. Umay na kayo to kasarita tapno. Edad na rin iti kasapulan ka papeles. Taorin na dan tuman bigla nga claim nga kabagyak. Punuan yaman dita nga kabagyan ti asawa. Awan ton ti marami nanda. Alpas matin titulag mi ti asawa aksak bahay ngayon amin na idi nga dan sa bali nga pamilya na. Legal met, iti kasuratan nga adda iti abogado. Nga awanin ti bibiyang piti asawa kiti house and lot. Idadnan kanyat, intidnan kanyat, kasliwliwak ka no. So ngawan pulos nagbalinto ang problema. Isakot ko kada kayo.
Tiyan yaman nga mabatik, mapanhawak nga sa nikwa. Ti house and lot, ti apartment, kanadas ang kabasit, nga ordong ko iti bangko. Ngam day nga kwarta agad, nga ikari nga na iya bagak iti abogado, nga maidonar iti bayang punan. Nay, sa aming apteran di kita, talapintas mo't kang pagbatit trabaho mi, nga no mabaling kumagat sanda kambal lang panawan. At ka kumalata nga sang pedhan dagiti apo ko yo, no kasta nga gapo dati eskwela, nga may dakasarong karang nga kasasarita, nga arakupen nga agkan. Kastamat kada kami nga kasawa. Taorin ako na nga bedridden kan. No adda kakalata nga kasasarita mi. Ngam no talaga nga ni kadengin mapanakon. Nabilin kayong matin. Ulitek. Agamanak tadimteng kayo di biyag ko. Tapi maot pa di biyag ko. Nga danak metlayang hindi pamilya. Kad nakaragragsaka. Kananda kayo nga pangibatsak dagiti na skill nga ibatik. Ipatpatik kayo anak ko. Ipatpatik kayo unay-unay. Kastaman ka na kayo, nay. Nakapatpatik kayo, nay. Nakapadpatig kayo, nay. Kad idi manon nami tanariingan milaingan nga saanin ngomang anges ni Nanay Eva. Kasta una manong nami di pa nagsangsangin na pa nagtabtabuga pa nag dungdungaw dagiti talungan nak. Kastamat kada kami nga kasawa. Okay manong awanin ni Nanay Eva. Awanin ti baket manong nami nga naranami ti restaurant medya iti nagpropose sa iti kalay sa ken ni Elsa. Nga nagkanta nga may sa iti happy birthday. Nga nabami dinanggayan. Ngam anak nagayam ti birthday. Nga nadisgrasya dagtabon pala ang tilima. Nga dayta iti nangigalot ken kuana, nangibalot ken kuana ti panagsagaba. Nga dayta ti puon ken gapuna no apay nga pinanawan ken insukat ti sabali nga pamilya ti asawa. Imbaglagi din, tandakam ka no. Tadati-dati nga, nukasta nga birthday ni Marco, kat mapanlat iti nga restaurant. Dakam ka no pa lang, idi manunemi ka ni Elsa, ti masdig nga nakidanggay kang kuwan. Gilgas to matente na pasamak. Habagay manunemi si Isem ni Nanay Eva, kabayata nga nakamansayag. Umis-isem. Kaya't nangasawan manong, naragsak nga nang panaw ka na kami. Kapatanam namain na, ngagtultuloy taragsak mi, iti pamilya. Hindi na itabonan manong nami ti bangkay ni Nay Eva, siyempre narik nami ti liday. Ngem, apagapaman lang, siyempre. Okay met manong nami isuna, nga nagpakada. Kan siya ragsak, nga pimusa. Inumayan ti abogado, manong nami kit amin nga imbaga ni Nanay Eva Kutusto. Nainagan kada kamin manong nami ti lute, kan ti balay, house and lot. Nainagan pa yan manong nami kada kami iti apartment nga papaupaan di Nanay Eva. Gaman kami, attorney. Awanan ito sa bali pa garod nga scan nga namin. Dito ang kwarta nga adat bangko. Inakmat deliver dito ay iti ipanagan ko niti bahay ampunan. Nga dito tinagtulaga midi kani Nanay Eva. Sige, attorney. Nagaman kami. Ilo, andan to, bigla nga parang nga mangibagang sudat aking kukuha ka na ito house and lot. Kas pagarikan lang Katawan pagdanakan nyo kapag legal mo papeles ng gawan nyo. Awan to nga tawad ti claim, attorney.
Ngayon, just in case. Kanya mo mga yan, biglang makapanunot ni dating asawa ni Nana Eva, nagbakasyon dito, kaya baga na nga kukuha natin balay kay Lote. Sabi ko matorneta, kung nagbalang ang problema. Kaya kita siya kaya Manong Nemi, nagkinita kami ti asawa sa aming mission. Imagine, gapo lang ti happy birthday, Manong. Naadaan kami nga dagos iti house and lot, kan apartment nga papaupaan. Sakit nagtultulit ka pa nagtrabaho. Iso nga, nakananama Manong Nemi iti pasakbayan na talungan na kami. When? Kada makatulong kami pa, kada kiti kakabsat, kakabagyan ni Elsa, iti probinsya, kastamat na kiti kakabagyan. Na kiti kakasinsin ko Manong Nemi kin kakaanak ka. Kahit nung kasta nga dumteng Manong Nemi, iti birthday Daddy Marco. Ken, isumit, neran-ran na Manong Nemi ti kaaldawan nga nagsatan ti anges. Daddy Nanay Eva. Manong Nemi, ireserba mi dahil nga aldaw iti restaurant nga nagamamuam mi kada Nanay Eva. Tapno sadya nga maangay. Iti birthday, Daddy Marco, ken kastamatan iti death anniversary, Daddy Nanay Eva. Wan Manong, nagtutulag kami di, Manong Nemi, nga alay mi abagkaten ni Nanay Eva kanidi nga aldaw, tapno ni kasta kading kam celebrahan the birthday Daddy Marco iti restaurant. Nga mi sumatin dedi, nga nariingan mi Manong, kasaan nga mang-angas ti bakat. Isong bilang mi kada di nga aldaw, isumit iti aldaw nga ipupusay na. Iso nga birthday, ken death anniversary nga celebraran mi, iti dayta nga restaurant nga nagamamuam mi idi kini Nanay Eva, basta birthday kan dumanon ti anniversary Daddy Nanay Eva. Manong Nemi, nakapaggraduare ni June kat sumarsarulong tumaten nga graduar ti college ni Lily. Kat kasda ko namin iti asawa. Nagagasgasat kami kaya nakaimbag una niya po Diyos. Ta nagtultuloy kami nga nagbalingan na imbag. Kat imbag met iting paay na. Tanodakam kumaman ng Nemi, tinaggimatang ti house and lot, takas nakatakkel na, hami kong makinabailan. Imagine, noan niya idi Manong Nemi, ti arapaap, da Nanay Eva, kadidi asawa na, uno ti asawa na. Nga, insaganaan da, iti katakkel na diyang balay. Da kamin tinang ituloy Manong Nemi. Ti master bedroom, kastamatan ti talo nga siled, nga saggay sa digiti anak mi, Kentia guest room. Dito nga rut Manong Nemi ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos ka ng ibasa, kalbasan nga nakinsend kang ka ti Italiana. Kat siyan kumat kadagiti naruway nagbuya ka nagdangeg, kat sabi kumata nakaibati ang kiti adal, liwliwa ken pagsaramingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagkaya mo, Efren. Thank you, Efren. Tikunadan, tigasat kat dumteng, oras amusap sa pulen. Amublakit ding tagbinan, amublakit ding aramiden. Dagito yung gamsat, dagitay commenters, wano commentators, agkum-comment ka dagiti ingkay mabuy-buya iti YouTube channel, ti Nemer Studio kayapsat, agyaman tayo nakawada. Thank you kani Jocelyn Almeron, Fernan Nabalta, Linda Langorato, wano Linda Langobato, ni Miho Kasi, ni kastamatan ni Jonalisa Bandaw, ni Ana Marie Puno, ni John Eldin, wano Jodelin Guzman, Domingo Umuso, Edison Yadaw, kastamatan ni Marcelina Apelacio, ni Evelyn Credo, Sul Bergunyo, samatan ni Segundina Gonzaga, Eva Achera. Hi, thank you kay Elita Villamor, ni Art Tugay, wano Art Pugay, madi dublanta, ni Art Pukay, kastamatan ni Natividad Parmejo, Wilfred Salakup, ni Badjang, Willie Yuperio,
Kastamatan kini Arlene Valderrama, ni Juicy Molena, ni Jambas, kastamatan kini Bert Pacantes, Nena Magarin, Glory Osita. Kastamatan, thank you. Iti pa nagkom-comment ni Harry Mapanaw, ni Albert Rose Hill Sibukao, Meli Gabatino Vinas, ni Ervin Manguba, wano Irvin Manguma. Hi, thank you kay NH Kitchen, ni Jane F. Teresita Talon Cambia, wano Teresa Talon Cambia, Amelia Barmejo, ni Idot Alicom, astamatan kini Wilma Barruga, Luis Lukutan, Jaime Rodriguez, ni Person, kastamatan kini Andrea Ruiz, Mirna Balagut, ni Guni Han, nagramamatan kini Rosita Morgado, Rose Galvan Mix. Hi, thank you kini Ana Arellano, ni Aaron Tuliao, Jetmart Ventura, Mary Ong, Ria Espina, Loreto Lumelay, Joshua Rain. Kastamatan, thank you kini Kathleen Pagala, Magdalena Guillermo, Risa Pereira, Sunny Asido, ni Jane Facturan. Kastamatan kini Joven Tomas, agramatan siyempre kini Dreamer Glads. Thank you. Hindi pa nagkom-comment, kaman pa nagbibuya ni Rusi Doldolao, ni Esther wait lang. Esther Rusas, kastamatan kini Artisuela Nieves, Juan Tolentino, Pascual Lucas, Maribet Ridad, Lynn Sabado Mapile, agramatan kini Lalaine Columa. Thank you kini Janice Toledo, Nerio Alteran, Alenita Halorentino. Kastamatan kini Elisio Ducosin, Lisa Real V. Channel, Elita Villamor, Ros Galba Blog, kastamatan Ros Galba Vlog, siguro nata. Gloria Duran, Pio El Deponcio Sr., Reno Villanueva, Victor Natividad, Shine Alba, Jem Viernes, Jesusa Kamat, SP Gutierrez, Risa Joy Domingo, Maylin Haliere. Kastamatan, thank you kani Nerissa Manzano, Henry Kalingayan, Nelly Rabago, Gemali Arpo. Kastamatan kani Gemali Orro, ni Claire Julian Abian, Jodeline Guzman, kastamatan kani Telma Nitura.